Mangke maksud deh. Ndak sampah di mongan lebar. Nggak sengaja kalau gue Ndak tuang ke bahu daerah wilayah le. nggak sengaja kalau campur Dia nyak damai tu. ya. Lamu nyak damai mai kita. Ni tuang pipis tu. Ayo bakat dimakan dulu bakat paling bakat bateri. Nggak ada ini. Serius nggak ada. Nah, mau sana mau. Sana jual betul lah. Aku semakin lelah berjalan menyusuri mondar mandir di keramaian kota. Made, udah Made. Apa? Es dawet. Itu kalau ngapas padang nih, paman pipis ke lo yang kekit, kayaknya anggur makan gua. Gainde, baru deh hidup tak berubah dikit, kenapa dong gainde? Mangkanya lu ini kalau ngabasnya anggur lo makan macam ni bang gaya lo. Nih, jadi tuh kerja nih nah, jadi gojek, paman pipis sih deh, tuh doang gainde. Kabar itu tutur doang hang deh kalau nah, selamat nanti caluk nih di Japan.